Ipdiang sumpa ya pibaro ki para jor sa sisin syakisau ayom. Hadin bala syaken tajah kasin ka benengkong. Naka kenhun yala kai World Cup ka Argentina. Hakane ka kentiru u ale jandro karena cho ula syaken taj biang naka kenhun yala kai ka Argentina. Wadadin baki arngut ki rang yala kai jong ka kenhun yala kai World Cup ka Argentina kila mensau. Hadin ba ujokin Korea. Bat Nicolas Gonzalez kila siya wengno nakakenhon ba arpaun reungut kidikot ka Argentina kiban ay reng haka World Cup. Kiba bon kila kermen ba orang yala kay samlalot ka Argentina. Ukal na cho ubayala kay naka Manchester United unyo jaka haka kanhon yala kay ba arpaun reungut kirang yala kay kiban mikman nakabenta ka Argentina haka World Cup. Hadin ba ulay yala kay ba naka Manchester United. Penban ka jingmut dur jong kinong kersian kari Argentina kam ulong satia. Haba haka jaka jong kitay ki arngut lapen mi bujlino dau Angel Korea ka Atletico Madrid. Bat utiako Almada ka Atlanta United. Kanay ka jing siya kantaj biang ukal na cho hakasin ka baar ka lapen mut durs new balesi kadon ka ere ka ka basyalan den hadin ba u ala jandro kal na cho uklam sajid hakakan hun yala kay World Cup ka Argentina. Kibabon kila keno baka jingya day bat jingya jan ukal na cho bat u Cristiano Ronaldo kadai ka way na ki daw kabala penlong ya u coach ka Argentina ban kenta ya u nakakanhon yala kay World Cup. Laban pen kan mawang ne ba u karna cho ula sim ya u Cristiano Ronaldo kum u idol jong u bat ula perto boru ya ka rokom celebrate u Cristiano Ronaldo haba u yo tep gol. Uneu kena samlalot badang kat pras nem karta ula pelaru ya ka kabalajia ha Argentina da ka baong. Ha Argentina kihikai ya pi ban isi ya u Cristiano Ronaldo. Kin ompen i ha live TV ya ka jingya la kai bayala kai u Ronaldo. Ngaban page haki broadcasters balong bean ya ki jingya la kai jong u laong u Alejandro Garnacho. Kat kum kaway ka kot kubor ka bakar tengka El Nacional kala ong ba u Messi ula penbor ya Scaloni u coach ka Argentina ban genta ya u Garnacho nakakanhon yala kay World Cup ka Argentina. Kat kum kane ka kot kubor kala ong ba u Scaloni u kwa ban kentup ya u Garnacho hakakanhon yala kay Henry u Messi u klem menjur setia bat kidaw baro gidai namar u Garnacho ula ong ba u Ronaldo uday u idol jong u bat ula perto bodru ya karukom celebrate u Ronaldo haba u yo tap gol. Kaneka kot kubor kala ong susu ba u Messi ngau tenat setia ya u Garnacho namar ba u jupen i barabor ba u ya u Ronaldo da kabayasyon durlang bonsen. Bat u Garnacho ula ong ru ba u Ronaldo uday ubat bitam haka percay. Para lo kumlo pis ngau halor ka jingsya kentaj u Garnacho nakakanhon yala kay ka Argentina. Hato u Messi udan ketiban kentaj ya u kumbala keno laka El Nacional. Penpau ya kijing perkhat jong pi leng ba ki comments. Cita tado begini asyam biang haka wepat ka video ku blay sibun.